мавсими нави футбол дар кишвар расман оғоз гардид. имрӯз дар даври аввали чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ ду бозӣ баргузор шуд. Дар варзишгоҳи маркази шаҳри Исор дастаҳои Файзканди ноҳияи Восеъ ва Истарафшани шаҳри Истарафшан дидор анҷом доданд. Бозии дастаҳо басо пуршида сурат гирифта дар охир бо пирӯзии истарафшаниҳо хотима ёфт. Дар дақиқаи 34-уми қисми аввал бозигарони дастаи Файзканд дар ҷаримагоҳ қоидаи бозиро вайрон намуданд ки дар натиҷа довар ба ҷониби дарвозаи онҳо пеналти таъин намуд. ин дови голзаниро легионери дастаи Истарафшан Имбеке Сиякбачу бе иштибоҳ ба суди тимаш истифода кард. Бо ҳамин натиҷа 1-0 дастаҳо ба танаффус рафтанд. дар қисми дуюми дидор фишори бозингарони дастаи Истарафшан бар ҳарифони хеш боз ҳам бештар шуд ва ҳамин буд ки онҳо ба задани 4 голи дигар мушарраф шуданд. Отабек Зокиров ҳисобро 2-0 намуд. ин гол дар дақиқаи 56 зада шуд. дар дақиқаи 69 ҳуҷумкунандаи бошгоҳи Истарафшан Имбеке Сиякбачу маротибаи сеюм дарвозаи Файзкандро рахна сохт ва дар ҳисобаш дубл сабт намуд. дар ин вохӯрӣ Отабек Зокиров низ дубл анҷом дод. бар ақубати мазкур Амирҷон Сафаров нуқта гузошт. бо ҳамин 5 голи беҷавоб дастаи Истарафшан пирӯзиашро дар даври якуми мусобиқаи имсолаи Лигаи Олӣ таъмин сохт. хотиррасон мекунем ки чемпионати имсолаи мамлакат миёни дастаҳои Лигаи Олӣ аз 30 соли гузашта комилан фарқ мекунад. Лигаи футболи меҳан формати баргузории мусобиқаро тағйир дод. чемпионат дар ду марҳила баргузор мешавад. дар марҳилаи аввал ҳамаи дастаҳо ду давр бо ҳам бозӣ мекунанд ва баъдан дастаҳо ба ду гурӯҳ тақсим карда мешаванд. ما نیمه اول وقتی که بازی رو به هر جهت بازی اوله و ما از تیم روبرو شناخت کافی نداشتیم. البته یه بازیشو دیده بودم ولی در مجموع ما اومدیم در بین دو نیمه نکاتی رو گفتیم که مشخص بود تیم حریف از کجا میخواد چیکار کنه، راههایی رو که اونا میخواستن بازی رو به گردش در بیارن ما سعی کردیم ببندیم و سعی کردیم این مقدار رو بازی سرعت بدیم. رو همین حساب ما و میتونم بگم تیم حریف هم خوب کار کرد ولی ما تونستیم از موقعیت‌های خودمون استفاده کنیم. یعنی ما از هر موقعیتی که خطرناک بود نیمه دوم ما تونستیم به گل برسیم و نکته که خیلی مهم بود اینه که ما با یک گل 1-0 رفتیم به رختکن. یه مقدار از نظر روحی و به قول معروف احساسی برای تیم‌ها خیلی بهتر بود که با یک برد 1-0 ما رفتیم تو رختکن. برای همین ما بازی نیمه دوم راحت‌تر از حریف شروع کردیم. پیش از همه دسته استرافشان با غلبه تبریک کردیم. چیزی که در حجره واسکنی با بازیگرا گفته چیز یگم توجه رو کردن نشد. سبب فکر میکنم سبب اساسی همین بود. قسم اول هم در جای خود بازی کردن، دوم در قسم دوم دیدیم که هر کس جای خود رو پافته در دیگه جو بازی میکنن، جای مدافع هم خالی ماند. از همین سبب گل بسیار شد و 5 گل به دروازه خود خوردیم. вохӯрии дуюми имрӯза миёни дастаҳои Регартадаз ва Равшани Зафаробод барпо гашт. ин бозӣ дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода сурат гирифта бо ҳисоби мусовӣ 2-2 хотима ёфт. бозиҳои дигари даври якум ба ҷуз аз дидори тимҳои Истиқлол ва клуби марказии варзиш Артиш ки ба вақти дигар гузаронида шуд фардо сурат мегиранд.